Салом алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Насиб боша рӯзи душанбе аризамо пешниҳод мекунам дар генералӣ имна барои картаи террористо назарати ислом дурад якмаш садқа ислом кунам ё запрещено ҳастанд дар территорияи Российской Федератсия. Ман як чизро намефаҳмам, илтимосом мекунам, лайк шумо мада дар кор нест, комментарияи шумо, мнение шумо мада дар кор аст. барои чӣ назаратиҳои террористо дар бисёр давлатҳо запрещено ҳастанд? ҳар минути секунд Российская Федератсияро пас задесам, диктатура гуфтесам, терроризмшон гуфтесам, чӣ қадар Российская Федератсия историяи хубе дорад. худо лаънат кунад шуморо. шумо фикр намекунед ки миллионҳо муҳоҷир ҳаст, не ки барои 1 рублш зорам. Инама Европаро туфт десам. Европа аёдиш бировар ки ай фашизм халосшон кардаги буд. Як курнамак ами дидесем ки соҳ курнамако дар Европа ҳастанд. Чумо. Як дагаш иқболи чумо. Бубахшед маро мардуми Шариф Содиқсон. Дидесем ки қариб 1 моҳ мешавад ман ёро ягон гапи бачона гуфтесам, на ба Русия пошон кесам, на ба узбаки. Не ки чуморо чумо меган, крисаро криса меган. Ман иқболам. Чумош мегӯ, кабирира криса мегӯ. Дига ягон гап намезанам. Бахшиш. Ман чуман дар территорияи Российской Федератсия кардагиам, бояд намо одаме ки чумо боша ба даруш бу ки як чумо одаме. Криса боша даруш бояд гуфтан накура ки ти крисаи. Иқбол. Чӣ ба ту кӯроа кардеси ту? Иқбол, дилет ба модарои тоҷик намесӯзад тара? Ту бисёр ҷавонҳоро пишти панҷара бурдеси, бисёр ҷавонҳо розистанд. Ту фикр намекунӣ ки картае ки ту мондагӣ, ту террорист, как Абубакр ҳасти, Ал-Багдади, як чумои дигар ранги ту буд. Ту фикр намекунӣ? Ту фикр накард ки ин мардум бесоҳибад. Ман ҳасти боша маҳкамаш мекунам ки картои группа бисёр экстремистои як ранги як чумои дигаанд. Ту фикр накард. Ман маҳкамаш мекунам. Бовар кард. Айдисти ман миям. Ман именно барои картаи ту омадаам. Ман отсудаям. Ман бояд Тоҷикистонда бошам. Не ки гаштм омадам. Именно барои картаи шумо террористо. Ман кормо анҷом медиҳам. Не ки ту сабака. рӯзаш мешавад ту ҷавоб медиҳӣ. фарзандои ҳароми ту ҷавоб медиҳад. дар охири гапон чӣ гуфтанӣ ҳастам именно барои юристои тоҷик. дар байни 1 соли 10 моҳ ягон юристи бананг ба номус надидам именно ҷумҳурии Тоҷикистон. Як нафар Исоқов Аюб аст ки нангу номуси мардӣ дорад ки зидди экстремизм, терроризм бароса боресад. Биёин сарҷамъ шем. Биёин круглый стол бишинем. Югославия ҳастанд. группаи бисёр экстремистҳо ва назаратиҳои террористҳои запрещено дар Российской Федератсия и дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Югославия ҳастанд. 2 сол пеш ки буданд инҳо? ҳозир дидесен хушлоҳама. Ман 8 карташро маҳкам кардам. Иш чӣ аст? Ман именно барои картаи террористҳо мегӯям. Агар ӯ қадар нангу номус надошта боше, занг бизанем. биёин фикри ояндаи ҷавонҳоро кунем. биёин якҷоя шем. хай шумо ягон мардет набуромад ки як бор бига ки иқболи гадо лаънат ба тивори марде ки ту имрӯз буромада зани тоҷика пас задеси. итари мард нест. именно ман юристоро гуфтесам. итари мард набудай.
شما برای افیر بسیار زن میزنین. امین مردم غریبی توجیک دوستان عزیز، ما به غزی افیر با قانونی انکار کردیم زیدی حرام. ما باید 20 کار را انجام بدیم. افیر نصیب باشه میشود. موزن نصیب باشه کارتای نمی حرام ما محکم کنیم که جوانو вже دروز است. 3000 روی که ایمن کارتام شده. просто شما یک فکر خوب کنین. просто یک فکر کن. اول تروریسم ایران که اینا بدن میگفتن که ما دا پول اکور نیست، ما برای میلیارد پول کردیم. وقتی که تروریسم ایران کردن نمره کارتام اندیشه روی که میگه مرد باشی بگو که روت اشام نترس قانونی رئیس فدراسیون نترس کامنتاری بنویس نیک کابیناتو اگه مرد چیز کن جواب بده پشتی چمو تو باید پشتی پنجره برای یک فکر کن اقبال گادود و کبیری کریسا برای پیشروی شما کب زدیستن با میگونه خیلتا این سخن اقبالی گادا است پول روی کنه مرد چنده حیات کامنتاری بنویسه روتون اشون بده نترسه وقتی که کابیناتون توکلتون با خدا با میبراید مادری پیرتا مزاق نکنه که توف میگه نونی خدا نداره تلبیده سه تی جوان پشت پنجره میره 15 سال زیاد مادری پیری ترا کی نگاه میکنه؟ کی نگاه میکنه؟ اقبال؟ نه دوستان نه نبراد میبروید میگی مادر 6 ساله تلبیده سه فرزندی مادر فکر کن دچکو کدیسی فکر کن ایورا لیتسوشون تروریسم ایران کردیم یو как Абу-Бакр як чуму был сдох как крыса من یکی مسلمان میکنم ای پشتی زندگی تونشه فکری پدر مادر تو میکنیم یکی مسلمان میکنم با زیبی شما پشتی پنجره پشتی چمو نیست ای جوانو